ka haala meɗen pula kala neɗɗo perduɗo ɗengal mum ngal tigi tigi haray o perdi ko mawni par ce que wata hay développade ndaare tun leyɗe ɗe andan ɗon hoore mum leyɗe développiɗe ɗen fof ko haala maɓɓe kamɓe jangi fuɗɗori ɓe européen ɓe yoton ɓe hiɗon andi source gandal maɓɓe ngal fof ko haala no wiye latin ɓe fof ko ɗon ɓe jangi science on e latin mais mo kala ñeñini ko jangi e latin kon o artiri e ko muyni kon français ɓen ɓe ɗuman ni ɓe watti haala latin kan e français italien ɓe ɓen watti haala latin kan e italien ndaara hay inɗe maɓɓe ɗen par exemple wano o joueur jo Italie wiyeteɗon Alessandro Del Piero on wami Alessandro Del Piero ko haala Italie kan o wirano hiɗa wawi witude ɗum ɗon e français Alessandro Del Piero ɗum ɗon e français ko Alexandre de Pierre Alessandro Del Piero andi ɓay source on koye haala wota iwrimo kala transformé ko makko kon yo jangir science on e ka o muyni kan ndaareɓe ɗo so ƴettiɗo auto al mum hiɗo wadde tour Europe no yaltirɗon e nder France on naatuɗon e nder allemand on inɗe laawi ɗin fof tableau ji ɗen fof changé on yeyi ɗon bindi toɓɓaɗi haala wi maɓɓe gi sa nanta ɗum ko affaire ma non ko ɓe wattodiri kon fof sake mo kala no teddini haala mum kan wona fi ɓe nanidirta haalaji kono teddingol haala mum kan ɓe winday laawi ɗin e inɗe cayɗen fof e haala wi maɓɓe gi kala pays Europe ɗo mo naatuɗon on tawi koye haala mum gon inde laawi ɗin tableau ji ɗin fof sansay automatiquement ɓe respecti haala maɓɓe kan kamɓe on andi kamɓe ɗum ɗon hino wela ɓe ndaare ɗo ndi leydi ndi wonɗen ɗo no woɗi ɗo le flamand e le wallon ɓeeɗa ko français wolta ɓeeɗa ko haala yi maɓɓe ngi wolata mo kala no teddini respecti ko mum kon ndaare ɗo leyɗe développiɗe ɗen fof hetti hoore mum wona Chine koye haala maɓɓe kamɓe jangi science on ko ɗum ɓe transformé mi waɗi lewru Chine mi yicca e maɓɓe ɓurɗe ñanɗude ɗen kono a jotto ndaara télé sa faala ndaara e match hara ko Real Madrid kañum e Barça sina ko joueur jon andi tuɗa andata e no wiyete fof koye chinoire de Inde ko haala maɓɓe kamɓe jangi Japon ko huwodiri e États-Unis kon fof ko huwodiri e monde occidental on fof koye haala maɓɓe kamɓe jangi science on premier ministre maɓɓe on ko kan haala wolta hayso mo nana haala go donc on yii ɗum joni noon enen ko honɗum noon liɓanten haala men kan o profit haala wi goo konten haala men kan heɓike ɗum ɗon ko acquis ɓeyden kadi haala goo kono tawi perdo haala men kan fi haala ka en jeeya iya pay koye ɓiɓɓe maɗa duwanoɓe junude nannitti ɓiɓɓe ma duwanoɓe junude nannitti ka ɓen ɗon hande kadi ɓe wata wolde pulaar ta ɓe wata wolde pulaar wayna o no wola français ça veut dire quoi français on ɓay ɓe ari ɗo ɓe wolay ñeñinen hara acci ko heɓɓi kon hara perdale hara ɗuytaki donc ɗum ɗon ko piiji ko akiji ɗi heɓuɗen ɗi tatata ɗi fuuto en restons nous-mêmes ko ɗum waɗi l'intellectuel sénégalais je l'admire beaucoup a yeyi neɗɗo sénégalais jo ta o jannay Sorbonne hara ko professeur agrégé hakke ma ko yiɗi haala makko kan hay français re makko nen a sikkay ko wolof o woni wolde ɓino anndi taɗo monsieur Isaac Yacoub Ndiaye doyen de la faculté de droit à l'université de Cheikh Anta Diop jannuɗo men droit des obligations à l'université de Conakry ndemo wola français professeur agrégé par ce que ko ɓe luumo ko matiére goo mapoda ronkoda kay faculté ɗon gerda hunde buy jiwdi marsali o luwoya toɗen Cheikh Anta Diop o adda tawi mo janna men droit des obligations ɓawi daari kayji amen taw en kombo janni on ɗum min haali o walli ɓen ɗon ha ɓe yeeyi ɓe janngoy taw ene wallini ɗum ɗo fof na ɗum duwano ɗon janngude o naati mi sikki Abdourahmane no ɗo il peut témoigner on faami
donc so naati ka classe monsieur Ndiaye ko koka hoyɗiɗo o naatidata e kaydiri o daro esa noon men droit des obligations en apprenez o dicta men ƴetta kono sa nani himo woola français a tawa ko accent sénégalais woni wolde ɓe hersira ɗum kamɓe ɓe hersira ɗum haala maɓɓe tan ɓe jotto ka leydi ɓe sooɗo ɓe ñaama har c'est des professeurs agrégés maître Ablaye Wade o waɗa e capitane o waɗa disare o waɗa conseil des ministres haalanno si lanni o duwo rabbana atina fi dunia maître Wade leyɗe go hay si wiyama e juulo e nana salli ala Mouhammadou ta hunde ala ko ɓe ay julgol e nanaɗo ɓe wata donc oɗo acquis l'identité culturelle wata faytino hoorema fattina hoorema jaɓu ko africain jo ko a ɓalejo ko a pullo ko a hunde kaari tiyate valeur culturelle ɓay ɓe andi ha adna landna wonataɓe tanke ɗa jokkiya wonuɓe haara ɓe jasinte woni par ce que kamɓe ɓe andumago ɓe andi kan no natirɗa ko an jiiɓi joni so tawi ɓe hiɗa waɗa kadi e nokku go ɗon andi kamɓe si tawi ɓe nadima ka systéme maɓɓe ay si woni duuɓi temedere ɓe tappay to yaltitata ko an tigini ala ka suuɗoɗa kon to wata hollude ɓe ko on onon ya pay koye fopp no gorsa goto wolta pular ñande go Oustad Ba e bayana go ɓe yewti fi payku ngo ɓe pay miña wakkilo wola pular Oustad Ba je ne comprends pas le pular tawi ma o gorsa pular ça veut dire quoi ça veut dire quoi ɗin piiji ɗon fopp par ce que ko yiɗugol wontugol e maɓɓe ko ɗum lanci cuuɗi men ɗin ɓiɓɓe men ɓen no faala wawde wa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen rewɓe men ɓen no faala wawde wa rewɓe maɓɓe en nantodirta ka cuuɗi hannde kadi